Dhaka Times online thong chim nak in kan in don than na tu zan thong ka chim ding mi September na khat zan lai simlam pali tiang kan thai kho tok thong an rak silai CYONA ni thong ni kum kulakum khat chim persons of the years da Chinland Defense Force and team e atang lai bentuk in an langtar kan dila kan toncho bentuk in thong ni kum kulakum khat chu kumdang he alo shimlo COVID-19 zot nak in se kan koram uk thalo mi boi nak rong a kan mi phuncha a har leo ngai mi chan ase tu he pe lai in CYONA chim persons of the year chimi jong kumdang he aidang deu in kan raktwa hi har nak chan a kan mi phunchung in pumpak in se bu rian ton nak in se alam kip in rian tha aton mi upat nak pek ding le zau chun aklak tampi nan mipi ni ro nak pek mi zabu in le CYONA uparian ton leo mi na ro nak fun tom in person of the year chim tu puni thong hi kum kulakum khat chim persons of the year chu Chinland Defense Force kan rak pek na CDF chu kan chim mi phun lot nak kam hu kho nak ding cha a ral thanga in mi phun le ram kilwang tu le nun nak tiang ape tu an si hlan leo kan pi pu miral than ha ni mirang ral kap an rak dau na bentuk in ni hin ni jong a CDF ni koral kap thalo jong an dau ven ha kan chim mi phun ni pu param kan ngai chun mi kilwang ding le a kilwang tu ten pi ding chu kan rian chiao asi CYONA ni chin state chung in mun ki pa dirmi CDF tunjang ZFU CNDF CDF thandlang CDF hakha CDF zaupai CDF lautu CDF zautung CDF mara CDF Metupi, CDF Mindat, CDF Kamplet, CDF Palawa, CDF KGG, nandilak upat kinimpek na. Kami punle kan ram ng gilven nakle, nun nak nimpek misong a. CYOAN ni kan indirupin hai, lunglom nak kan langtar dia ang Facebook chamhaya an langtar. September na khat thantlanga COVID-19 mizo thairuk ani chap menung pasari andam than mizo zenhi le kulasari andam I azomi somthum le pasari lang antang sang tia kan thai chak mi zenhi le somruk le pali chunga positive thairuk ansi nihin tiang chak mi dilak thongkhat le zaret le somruk le puret chunga zenhi le somsri le panni anzoi zenhi le kulasari andam than atu hi menung somthum le pasari anzori I menung pariat annak aliam chang chun lungshin mi menung pakhat se khoteya pakhat se anunnak aliam ve tia puram kharsin in kan thai minda pang chas baptit pyak in SAC ra kap ni judin nak a anman anthurnham I theory an ro akas na somthum le ne khat SAC ra kap ni minda pang chas khwa baptit pyak in chu hun khorno in an I rithai bu in theory an ro an thurnham tia thai asi bible cha an ro khang yizu byak in chunga an din khrifabu chungkhar cheu ngai mi electric mai le mai se pol an ro an thurnham tia shine ong mangni achim hi SAC ra kapol hi CDF mindat in an ka na I menung panni athi mi chu ek in khur chunga an thak na SAC ra kap an kal hnuwa khwami ni SAC ra kap panni rak chu mai in an khang pyak na tia kan thai chun fulam pang tal khwa baptist pyak in jong win hu khyang te an ra no I an rak thurn hom pina an rak ro I fulam khrifabu komni athar in pathian sin pek chatnak jong an rak to than tia kan thai oi tu supernet wifi man ala teng in akai Myanmaram chungum mi internet apetu asimi oi tu ni wireless wifi thanak a man mi supernet man chu thluthum cha thongsom ret le thongkwa arak simi atu chu thluthum cha tingkhat le
thongkul in aman akai oredu wifi se hi wireless a supernet le wifi ti in an ummi supernet sepol chu september thok in aman akai hi asi hi supernet hi thekhat cha a thongsom thum le thonga asi thathum cha a thongsom rat le thongkwa in raktum asi atuwa chun thekhat cha a thongsom li le thonga asi thathum cha a tingkhat le thongkul asi chang hi supernet hi aman pek ding chu akai kauna in internet speed chu kai deuh lo in alhan deuh akalning second one a 5 MB rang in asithiam lai tia oridu website ni alangtar metupi ummi SAC ra kapul ni thlannun nak anto acha khwami harnak antong chinnam kol metupi khwa a ummi SAC ra kapul ni thlannun nak anto I mizapi he chonpek nak a don khan tu tate a ummi khwami ni harsat nak antong tia kan thai atu metupi a ashambun in a ummi SAC ra kaple mundang in ra kapol an rian ton nak a minung thannun nak anto tika kan mani kan thai tin halo mithar an si tik a petlai nak a aboi thak ngai kal le lu chwa a harna kan tong ngai tia metupi khwami pakhat ni daha ka tham sa achim atu hi metupi pang phan eng khwa lungtum khwa na a ral kapul ni hun ang khwarwanga metupi pang in khote na ni dorthil chak a metupi an rati lo ti luk asichang metupi pang chaklai ummi khote in metupi a alut mi pau phan eng khwa a an chak na cha a kohal acham lo mi thani khwalton anti changpina misuso jong ni khwalton ngam asiti lo tia kan thai tuzan daha ka chams online kan thong chim nak hi hevel in tungori lai angai tu nandi lak chunga kanilom